ampa ohini biara enti se wo Jesus Christ. Wona wiase afa na nyina beka se unguto ni ahimu hene ene nwure ahimu hene yeda wase odom berema umma adi udin kese na aye papa yesi ene nwure no wasem kasa no ma yeretie wu we ene yesre wo Jesus Christ na izrundim amen. Ene nwure so onyankopon asem a me de brayi na eye enkaye en sitie Yebekai yasem ewo Deuteronomy chapter 8. Chapter 8 ni na yebekai Deuteronomy chapter 8. Or say a call to remember and obey. Be careful to obey all the commands I am giving you today. Then you will live and multiply, and you will enter and occupy the land the Lord swore to give your ancestors. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you will obey his commandments. Yes, he humbled you by letting you go hungry and then feeding you with manna, a food previously unknown to you and your ancestors. He did it to teach you that people do not live by bread alone. Rather, we live by every word that comes from the mouth of the Lord. For all these 40 years, your clothes did not wear out, and your feet did not blister or swell. Think about it. Just as a parent disciplines a child, the Lord your God disciplines you for your own good. So obey the commands of the Lord your God by walking in his way and fearing him. For the Lord your God is bringing you into a good land of flowing streams and pools of water, with fountains and springs that gush out in the valleys and hills. It is a land of wheat and barley, of grapevine, fig tree, pomegranate, of olive oil and honey. It is a land where food is plentiful and nothing is lacking. It is a land where iron is as common as stone and copper is abundant in the hills. When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land he has given you. But that is the time to be careful. Beware that in your plenty you do not forget the Lord your God and disobey his commandments, regulation, and decree that I am giving you today. For when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, and when your flocks and herds have been very large and your silver and gold have multiplied, along with everything else, be careful. Do not become proud at that time and forget the Lord your God, who rescued you from slavery in the land of Egypt. Do not forget that he led you through the great and terrifying wilderness with its poisonous snake and scorpions, where it was so hot and dry. He gave you water from the rock. He fed you with manna in the wilderness, a food unknown to your ancestors. He did this to humble you and test you for your own good. He did all this so you will never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant he confirmed to your ancestors with an oath. But I assure you of this: if you ever forget the Lord your God and follow other gods, worshipping and bowing down to them, you will certainly be destroyed, just as the Lord has destroyed other nations in your path. You also will be destroyed if you refuse to obey the Lord your God. Amen. Na enre onyame asema odi emaye na enre trosema
Ye maame enemy na kenka do hwie achire na nyame epe ewo menumie ne ye nchen se be di na sem no so ye be na sem ye fo ye kenka na sem ye asem tie frɛ wie fufu na mmom na sem ode ama ye na o se eno na be me dan kwa no ye be di so nye di na sem ni enuanom Jesus Christ to sa quote way ewo amra osefon ba say obeka chin say when ya akonchen 40 days and 40 nights come do then aboy man nya abodo na Jesus we na no ka kira obonsam say twa enye abodo nko nipedi a ibi nya da enkwa enemrem mienu asase so ati obonsam de nema efe nema akone wiase akono ade e na ode dede ye ode dada ye ode esi ni so se enu na ye konye de eno ni nyame asem de na ento nchen onua enenum wala so ka kira say se etu nyame asem tua ye ntinye bibi man ye yi wa asase so obonsam e na de brewa onfa mrewa onje bi fu nche o no ode be kire obiara no owo bibia motives bi we kire ode be kire wo ode kire so wo be twe firi urade na ase ode kire so wo firi wani we urade nsam ho ode kire so wo mfa nyame asam no enwo na ase kane na okwamu han eno na ode bro no de be dada ho yes ma yeti sese no obi jinsi we sit dan when we talk up papa bi dem we papa bi or bank account kase bi eno na che say o we nije and now so awiase no on live to the fullness but me nia so wo tanim we nu nara na wo ni Jesus Christ a wasem ni mobocho bi wasase so wo wiase japade nara na so wo hwere kra de be fa so pa na nya so ene enre onyame pese de science we maye ene nyu life say yen kai onu nyame asem yen so na semu ye etode bi ne ba oman mu ye ne bi echi ye ne bi free eba krodue mu anum etode bi ne ye ma ewie free aboyen ewie free pa ye tode bi a ne ewie free nyankopon ye mu bi ye won ye ba oman mu ye ne how much ye fast ye ne papa ye boy ye ne adifo no ma ye ji mu di ye so mu ne mo mpa ye ne nyame ye sugu ne so ye bedu oman mu a na nyame koyie ma ya na nyankopon de na ato nchen ye de nyame si the back burner na ye ma awiase green mighty dollars na ayi nyankopon na ye so mighty dollars but enenre nyankopon se kai yen enenre se yen kai bebi ye firi ahwe ase ne ekofo ye kan do no yen kofo ye kan do no do na ye organ na ne di ayimhihye Wednesday night service ne ekọ Friday night service ne di ayimhihye ne ekọ ne esugu nyankopon so na otie ye no de be dua sa omamu a yen hwe na sa nyam no wa frɛ no yen ti ne so etua okache Israel for say mo hwe se mfie aduanan bidi mo fa osire so na aduane me na memo aduane no pa na modi me na mo nsuo firi popom na mo anom onyame e de abomemu yenim se a plenty o me de okọ grocery left and right niam ne ebuye nso mo wo sika ho ade a aduane bo onye den okura aduane mu ubedi amonfra tofotofe but nyame se ben kan kiro se wedidi amen hwe yi no wie mfiri no nyame okira hwe yi wan kwokwo ho se wo ho den en ayelsa ka Onyankopon na wo mo ye nhira no oso onnam wo ho den en odi ye nhira enuan ma na nwre onyame pese ye kai ye ho se obi odi e bi gire bia wo mamu no ye nkai ne ye nso ni mu wo mu die mu me ye nso nyame botubo dwu biaro onyame se ne me nkai ye se me ye nso botubo dwu me nso se ne ye wiase pese ye som no hwe wiase e present ye wo ne me bebre ye nhwe se be gire mu wo mu die mu ye no kware ye kunkun ye betena se ye ntena se me wiase e sanse wiase eni mu akode din na etwumako ni me nye ye hu biaro no hwe ene enwre ne ntira me kan se ye nkai nyanko wo frɛ ye anase ye nso ne mu die mu ene enwre ye me frɛ ye ba ye na me frɛ you no say nipa da semni abrofo yi mo ye simple mo ye so simple abrofo yi mo ye so simple eniam mo ye simple man ye fekeke mo ye simple me kwa eyie na se na hwe ese nkrofo yi o mai bibia simple me just say the simplicity of a year not to say yes this sense is so me say basa but I am simple and me jana me catch up friend or me co-worker na me can say o maame o mo so no maame yare ache o yare ache na yen kan say hunam demu e pain no e free no so but e hemfa na ne kreko minu mienu se don hwe se me afre ya ye krado say ko hia no ye ni ko bom punumpu ye cry because any moment from now me mienu mienu bet me afre ye anytime na me to be free ye anytime
abofra keto e wo nene na e wonya fie du wonya fie du wonya 100 years nyame to be free anytime na dem preparation na ye se so free ya ye krado se ni ko hia na sabe me bisa madam me ko worker no o say this so true Beatrice me say ye do ma me do okọ on cat asefo ho but me de ahoboa na ye se don hwiri se me free ya ye ahoboa se ko hia no me me wiase ene mu nema anye mfe too much say ye nyankopon wo hira ye ene ahoden ye nyankopon wo hira ye ene adwuma ye nyankopon wo hira ye ene asome me wie mfiri no na mo yankai ni fa eni die fata yemfa aseda efata yemfa mo no susu nyame nkuto akwanyinar mu onyame ni minum edini ye wo oman mu o yefri bebi ene ode ma obode ba amamu onim se yebusu so yefri mu a ye ne bepi ye nhira ma busua to ni nara so onyame hira wo na wo ye nhira mo bi a me nyama njirigire hu ngu o ya kono so mem wo bese wo na nyame na wo so ene wo ye ni bi wo busu mu a memma eno nya wo nya akesesem ye kokrokonya hantan nyame na ayede ayo amoye nhira ene nwre me ka kire wo se wo la nso a ka hu so nyame ene waye no waye wo onyame adum bi na aso so onyame brohu bi na aso minum yiru so enye honum afom ho abi o nyame asem a abrinna obo kwam tie no enyame na dum keke enye obi na enyam sem minum yiru yenya no say abribiara ebebala yesu ama ye ka sem no kra kire yen nsem kroji a kire yen nsem a edum ko nkwagye mu a kire wo enye no enye ni pegina be nya sa obi on ma anada nkuto mu no oboko han pray for me for Friday water bra for kana tuntum bra for kana kokko bra na on number banjire but minum yem de yenhira ye ba ye nya no kwantro don sem no ensem na esike no fonu no nyame edmaye na etwa se odi discipline so ba time onyame ebe ne samaye em ye hu say ye kwose ya ebesi ye yie se ye twi nyame asem so tua num ne ba minum ye ne yenso yenka so num ekura yen ehwe yenso on na boy hu ban on na de yankode yemba omukuto no ne nyankopon yenka se nyame de kura ye mu enne ye yemre mu ye nimma ye so yenka se onu wo frɛ no onu kwarfo onya frɛ ye ne mo so frɛ ye fi adum akwadum mu onyame no kwarfo no onne sam ma ye se na yenje wo tumi mu yendi zampa onyame wo frɛ ye ewe yemre mu wo frɛ ye se wo de yakɔ nyanyam mu enye wiase nti do frɛ ye Jesus Christ when we were my wiase o obi mu wase we dan ko oni mu wo obi wu ye no wo me wu se minum ye be ye ho and na say wo beto ye obi wu ye say ye kra ebi no bi atsena wo that eternity and to do why say can no wanka I go fit for 5,000 I come no biom I go oba no wo man so na ka so ni biom enye nti na me ba ye enye minum ye wari nti na me ba ye enye ye manti na me ba se minum be nda nkwaje ebi nya nkwaje oni mu enenwre so wala isu a me snow say so nyankopon wa fro no kwalfu nam na wa fro wo efre esum kebi mu aba ne han mu no kwani mu ye dende no enyan bi honda so esum kebi mu enyan bi da so esum kebi mu na minum ye no ye hu sa han ya yen hire yen ye ahire yen hire emba dodora omu esum kebi mu no omu hu sa nyame enenwre nyame se men kai kire o say on we free or how kwadanda bebre mu ye wado mu yi we free mu o se wo de enunyam chema no na dodo hu se wonyanko wa fro no anu kwarfo enuanum ye betena se wiemre mamu nyame na kwarfo ampa onyame adom na ma yetisi na esitie enye adwuma bi o na obi di akwakwa no ho enye ho di na obi di akwakwa no na nwumre onyame pese ye kai se onu why munya hoden na je na oje nyame adom o ne hu bobro nsa no ne bambo no and asom no mi no so enuanum abi no ho no staff na hanum won se ne ye de adom ni nti no nyame adom nti wa mo staff no kwan aboye fa hanum na nse efidie bi o staff no sunsun me be onyame na ka se ebu ni nara na se no ye da so tie awurade anase ne da so tinimu a esi etina so okunkuru ye mu no kwadi ma ye ho yen ka no kwari enkyere ye ho enuanom ye me fa nde desam and that ye ho enuam nyame afra ye se busuo ba ko wa fra ye se enuanom ba ko ene enre o kai ye se yen tina se yen kai no nyame ayama ye no ogusoro every ma menu mienu abrabom sam se eba ya yen hweye ne akwakwa ye ho ene enre nyame erebo menu mienu kokko se yen tina se emon kuto ewie yemrem yentina se nimi nne dia danse se atemu de homaye
minua gina hon mu ye so ofra wo ko na nua nyem a why ka do say obaka say mo aframpa no kwarfo kakra me no wodi ho danse ana say onyame say twe ko na me de minim wo wo ya ade enkyere emu hefa na ye gina don hwiri ye kai na nyame ayama yen so ono wo ye free how kwadan de munima bibremu wo yitwa agye yen wo boy ho ban ono ahwe yen kra so ho ma asem biara ne da so what asefo mu ye kai sa nyame na ye nim sa nyame no ye ne nante wo kronkron ye mu ye ne nante wo kroji mu enuan na nwure onyame ne ye kasa obo ye nkokọ se ono oyiye free some onkwasom bi mu ye ne onkwasom bi wo na ye nanam no so abosom ne nanam no so na eni se abosom na ye die no miem die ya bo mamu adom bi aso yen so enimre awia anadwo ye tinyame asem a ede nkwa ebre yen asem a ma dan ko wurade ni mu ye nya eti de biara ne ye nam asem ni mu ye asem ne yefo ye na se ye etiefo awiefufo enimre nyame erebom no miem kokọ se no bo Moses ebo Israel fo kokọ se mo didi na mo me na mo tom a mo hweye ehọ na ahweye mra so ho towa ni me na ekoyie ma wodwuma successful wo sika da bank papa bi mu na ukoba na odi akoneba enye ho no na so wiefri nyankopɔ Mose ka we kire Israel fo enye mra wo dwen se wo sidan ogana wato ka akosim wa yese na wiefri nyankopɔ enye mra wo so wo kroman ma adwuma bi ekosi yimo na wiefri nyankopɔ enne enure nyame ese yen kai yen hwe asetirim yete o mamu oni ye nyankopɔ ana se ma wiase editechichi as say so nya we when you we na wiase ka say oh when na abaso so nya we oh when na oh we de twam ye etwam ani abam ande ye di echi ana se ye pray bi ye kra ebe ko dida nkwa eni wiye enuanom be say ayi a me kwai ne obrin ka say eye opening mami ewu ye na otwepo mai so ye na wiye na wotwe nya mai so kuma o mai na ye ewie minum ye ban Ghana ye hwe ne ye ho obi wafe na obi edwetire erebo wase ade enim cross egwom abusuafo eden de onye hu mu dakra na omu yum ti we yi na se mini abusuapan mini wo fa so enuanom ye tena se ne de no kware akasa kire ye ho anda se ye do da so de atena esumu enu na nyame pese na nweme yete en onam so na ode bring no line so yen kai so nyame shiva yen ne ye be shiva ye wi enfri me yen kwakwa ye ho na mom yen fa ahobrase enti nyame anase yen fa ahobrate enti nu nase enu kuto oseso obro ho ase a enu nyame de emu ho so na so obro ho so a ahanta samde enyame de na chiwade nyame dum ahobrasefo na obra ahantafo de ase yen kai nyame ne tumi na odi ahye yensa no enye tumi nyame de ama o se nya agwam nara yenya sanni me nara ne nkra nyamu ye yenso mu ye omudie mu yenso mu no kware mu nyame no kware fo no o hye yen se betimi atena se wo kunkun ye mu ye betena se enni enanti ye kroje kwanso enuanom nyame epe yasmo en abinnem odi nsem se ebreye Start chapter 8 ye kan nara ewu usin ya mekaye o se nipa enye aduan kwa no betumi edi ne watena se na mom oh asem bi efri nyame nu ba nyame asem wo de fam mu bai en ye nsom en betumi ni atena enye just this earth but for eternity to come and no na ye nyam betina en na di be bo se en na di be to oyi fro kun ne ba o so be sa be bi woni nu nyam o be fa ne ma akọ atenefo na konkunyefo o mu ni shatare kro o mu do o ti wo hu everyone hu en o be fa yakọ ewura nyam ye siesie hu woni the second come no ye siesie for nyam second come no ba ye siesie hu de ahobọ na yere ye tena se wo konkuye mu ye tena se the robe of righteousness na o de ahyeye no da ye je Christ bi ye no stand bi nyam ba mu efini dem ni ka bi nyam ka tare no atare so ba esi a o tare fita me na so hye anase ye mo kwan amabufu nti no tokura bi dedem ye mo kwan ama hoye nti no efie keka mu ye mo kwan ma nema enfata nti no efie aye keka tare mu oso no ba obefa omo wode bo hote won mote okunkun yem amawrade eno bo fa yakọ na yifro edem honom no ndi akodidi enuanom so nyame eba esi a de ahombo ne yaye and atare
atare ye hye no de hye no the robe of righteousness e da so hye ana anase ya makwan ama wiase nkekaye akeka ntare nim enu nti no oh hu ye say ono wo atare papa ahye ye wo ye mafi akeka ntare nim anase oba na bo say ye pure white and e hye ye e da so hye ye efi bia ene nkai bia ni nta atare no wo de hye mu enuanom se nyame efa wo foforo a atare bi hyew o de nyunyu bi dware o de nadom bi amaw esa adumu da so na mu ana wo da so nam do kunkun ye mu wo da so tese o ahotew mu anase wo tena sam wiase ene nwumrei nyame asam a ono no bo ni Moses so eduma Israelfo nyina se nyame hyira yen ama ye hotoya yen hwe ye ni wi mfiri ye Nyankopɔn yen hwe ye ni wi mfiri so tiase fu nyame yen tena so mu die mu kunkun ye mu nuanom ene nwumrei nyame e ka ye biom se ye free ye kandido na ye kɔ ne kofa enu kuto ene behu se ye ne de enu kuto mo so odum atade a ɛho ti efi edem ka bia de eni hu eno de ahye yen minum ye no se ye tena se em ono so so nyame no because any moment from now obetuna fire ko ne nyam any moment from now onyame tuna fire de ahoboa en yaye de ahosisie en yaye yaye ahosie sa ahotefo akunkunfo so friends se a ye ode be ko ne nyam na we en ono osusu nyame ne nwumrei ode amai me simfamre in your line so odo osusu nyam enhira na sem so ne nwumrei engu akpompa so yemfa na sem no ne nante na sem no na da kwambo se ne nyam a yanka wanka se onim ye yemfiri so nko na mmom obo se mo afna ana kwapa no kwarfo kakram de ma wodi ho dance pa we na nyame esem from in your lives ono enhira so e man da amen. Amia se wo nsem a o ma yate n'enwumre adom nsem nkranhye nsem nkenya nsem ene sa akokobɔ nsem odi amaye enua wo life so bua no fa asedam nyame e wo ne nsem a odi abre n'enwumre odomberma enenwumre so ma ye da wase preku biom odomberma na eye ene odi amoma enenwumre yikas aseda enka udin yikas ayi enka udin yikas enuanyuma enka udin abring nem papa wodi wonum ye kra hia ye kra duan wodi abre yen papa don hwie ye da wase wo nsem a wodi ne mu amamde ama enenwumre papa because inshira enka udin because aseda enka udin because ayi enka udin preku biom rade me hye udin enuanyam me da udin ase me kron because onguto ni onyame dokwarfo wo mo nsem ayi no de abre yen because aseda enka udin because ayi enka udin because inshira enka udin enuanyam enka udin papa yen kra dofo no ampa ewrade no de ekra duane abre yen enwumre because inshira enka udin aseda enka udin enidi enka udin ye da wase de waso ma de wase ye de kase ye de wase wo ye mobrohufo nyame wo ye odo nyame wo hu mobro papa won ensa denti no wo mo hu bobo nsem se abeso ye nso enwumre ye kase ye de wase na eye preku biom wo de amoma ye kase inshira enka udin ayi enka udin entontom enka udin won ye wo ma yate enwumre papa ye de wase wo Jesus Christ Nazarene dim and ye de wase enwumre wo Jesus dim amen 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 odomfu ene mobrohufo nyame enenwumre so ma ye de wase odombarema enenwumre so ma ye de akoma kro epegye odin no so papa na eye ene wasan e de amaye enenwumre o maka se inshira enka odin aside eni kabia ene de mo nyame onkuto ti ase da onyame nokwarfo mo eni asan ba ye ho so biom papa se yentena se emo onkuto yentena se mo wasem na ye na se kane ani ekwamu han no ewrade wona so de enum kan ya papa o ma esum bia ndum ye da biarada ye de wase won sempa wo de ma enenwumre wo Jesus Christ dim and they do was sitting now, we do was say amen.